na indi musisia ni mesa ya chini cha movu vala kwa ta uo utaondo uilia vala kioni cha omonde tunenea mondo makonete Muuo wava ndia ituna Atongoi ma Kindini na lilikanda kana trinenia Yiulu Muuo kabindani ka ndia itu kutoisa usakwani munene mwaini wa nyanya vala enende makezi wa maisa kwa Atongoi alame kwenda malika Atongoi ni na kumetea maendeo nende kwa yuna mbonenga mwanya u Bishop maitu matuntavio masito mo na makanisa alamu umite. Bishop, nionenga mwana uyu. Tuambie na Bishop mwili. Asante. Mary ngaina kwa dhime. Nyondo wa kutodhocha. Pa Cheni TV. Mwedhukesia. Masieta makwa. Ne Bishop Dr. Nicholas Muli. Ne Chairman wa Evangelical Alliance of Kenya. Machakos County na pia ni chairman wa Bishops Council pa ya Kenya na ni presiding bishop wa Champions of Christ International of which na makanisa maingi wa Kenya na kanisa ilani wa muno ni at the river Makandara kaina mwadhime. Nendi ninenga mwana u Bishop John atupe masito make ne kanisa ila umite. Nemubea Mary na nengo mukelia education sito ya Yesu Kristo. Masito makwa neta wa Bishop John Nganda na nende wa secretary wa Bishops Council ila ile kumaba Kenya for some time na pia nitongwe isi kanisa ito Kenya Field Revivals Missionary Ministry baada ya kuida nidukumita missionary work ndisi ya Africa o idikita kumina kini na nituende kwa nanga yake tutaidia mulolongo kanisa la nidea. Na ndi kwake Bishop Muli nendo manani atata Bishop Maito Vandi ya Kenya mungu ya wikivya kana Muuo wandeni watumani wa undu vailite. Mary ndeto yangai ni yawo. Ibugu ya 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Yasia kana if my people who are called by my name shall humble themselves, turn away from their wickedness, and pray, I will hear from heaven, and I will heal their land. Biblia baba gaini wakunena na enena to a particular group of people, and this particular group of people ni latogweta ikanisa na ta ikanisa kega ni kuboya ni tuboyete na tiyo boyo ibindani ye ya siasa kuboya tuboya kila mudhena na kila binda karibu kila kanisa Kenya kuna keshas kuboya yuluandhi kila ibinda na katika ya wiki almost kila kanisa tuinaamboya na netuende na kuyumbania na tachama cha EAK netuethe na Bishops Council netuethe tena mikutano ombinge sia kuelimisha wananchi na also pastors undu twaelekeza tu katika mstari wa mbe katika mboya na kukuna kula na zaidi ya maundu onde kuzubea gendu chetwa Muuo. Nundu pate Muuo pa hii family, pate Muuo pa hii kanisa, pate Muuo pa hii community. Kwa Muuo ni wo paramount. Dheno dhito ti Kenya yoka nende yonde. Kwa te kanisa ya Kenya tuikatika mustari wa mbe kwa kwiki ya mikutano mbingi tuina forums mbingi pio tuikite tunainonge mwingi
na wote na the river na nitwigite mikutano mingi muno ya Muuo na nitwithitwe twimwo na serikali na teyo twe na mukutano na county commissioner Madam Matida na twethana binda isio muno katika mukutano kwa twende no thukuma imwe na serikali na kuhakikisha kana kwina Muuo na twende no tabia kila mundu ashirika maitu na mukenya wionde bala uwe na enionde alame katika thito ya Kenya especially kipindi kiki twende no tabania ubo wa Muuo na Muuo nitwese na twina mwikio kana nitugwitha naguo na andu nimeguna kula nesa na nigugwitha na Muuo na kuyitha na kau. Na labda Bishop John ningwenda ona kutabia woni waku Yiulu wa undu ta Bishop maitu mava ndiye Kenya mukwika kukithia kana ndi tuniendi wana Muuo mweni wa nyanya na kavindani kalamu nenda na ene ndino makanisa ni mamatavia maundu makonete Muuo. Otondu Bishop Muli wa mina kuweta nitwithitwe na mikutano mingi ya Mboya na pia makanisa nitwithitwe tu na Mboya karibu kila kanisa ina prayer items sio kwa ndi na pena reference ya kundu kwethiwe 2007 2008 kondu ila tu maelesia tikindu cha history nikindu mundu kuzizia akithia Yesu kuna kwekikiona na nikwethiwe kwina thina munene na bai mundu wa azakana safe kila mundu wonde ni wega pe bandu wakitwa na yu nundu wa kindu kiu utabania uwa kwithwe na Muuo na kuboya kwithwe na Muuo nulikite ngoni ciandu nesa ukethia muno kuelewa yu ti kindu cha kuthaukia na katika utabania wa kuelezea kuhusu Muuo ni peditwe bena message ya ndine kana utabania wa ndine muno wa kwazia kana kukwata kutubia Muuo ni kwa kila mundu ti kwa serikali kana muiskali ni kwa kila mundu ni usekete na mundu amina kwa asia Muuo kukwata ingi ti laisi kwithia kwivina kwingalama nene na kondo mikutano yetu twithitwe nayo na kunena na mapastors na kumaelesia umuhimu wa kuweka civic education in the church kuhusu kusubia Muuo imessage nene tena pastors ingi ukethia nilikite ngoni ciana kondu ni sinesa kana mboila tuvoete nundu twende na uboya ti undu wa nibani wa matuku nana ona kuendea boy isu ni siendea na ututega na nitwendea na uboya Muuo nikana withia nitwaendea nundu Muuo tebo ona maendeleo mayu labda tulisoka kwa Bishop Muli niki twasi mwene ndi twasi nandu tatwaje kabindani ka andu nimekukala nesama numba ko siana si sawa yani ene ndime sawa pyu lakini ukethia mweni wa nyanya vikia natia ikukeke ku ukethia mundu twasi ndongoi ngania ya mosinda mundu ayosa uvanga na itema mukenyongi witha wiveva muthuku nundu mundu ayosa kindu omisie mundu ungi ithai kindu kilaisi kwitha wiveva muthuku kana icho kitha kiendea ona katika nwa nengwa mbesa wike kindu takiusa ingi uyosa thayo wa mundu na we mukenya wa kawaida saingi ene ndimona titi kindu chawo ti kindu yani cha kawaida nuko na maundu amotamekika kivevani Mary Biblia ebu ya 2 Timothy chapter 2 verse 22 pegende Biblia ikunena zinena maundu atano na thina wonde umanana maundu aya Biblia yasia lakini sikimbie tamaa za ujana ujanani tiundu wa ibezigana muika wegoka pe mundu na wena na miaka 60 lakini wa musizia behavior yake no ya kibese
Kwa Biblia yazia tukimbie tamaa za ujana. Andu maitu makenya no lazima mebetange katika ibebaye ya tamaa za ubizi. Biblia katuia ukafuate haki namba 1 ama namba 2, namba 3 na imani na upendo na amani pamoja na wale wamwitao Bwana kwa moyo safi. Katika nthi itu ya Kenya kwiala maboya ngosio sientheu na niwo Biblia kwazia nitwa loboya imwe namo tumanthe wendo twi pamwe namo, tumanthe aki twi pamwe namo, na tuimantha Muuo twi pamwe namo. Lakini hao onthe no lazima kindu chetwa tamaa. Tamaa ni kindu kithuku. Tamaa ya utongoi. Mundu geza kwithia mundu ona abaluka nukuona yeya onangi ni ubaluka kona mewa. Izwe tamaa thuku. Na always mundu lo kwenda kindu ni waile kwithwa ena ngoya kutia rumu ya Ngai. Fairigezi abaluka oyeza ide ni wazi Ngai nata iwe kune kwenda kwa Ngai abita yeza Ngai nata iwe kwa kindu gechetwa tamaa nicho ngukulia na nitwende na kubundisia bithanone tialite kila mukenya ni wale kubetukuwa ibebaje ya tamaa wa mbesa, tamaa wa uongozi, tamaa ni kindu githugupio. Na mundu ena tamaa pa yundu uteka. Na mundu ena tamaa ndale ni kuonga andu makaima ko wa andu. Mundu ena tamaa wa uongozi. Mundu enda positions. Na andu injo na magwata positions nyange zita pela twaigiye mwaka wa 2013. Lakini koko bikono mundi maina twaka record ya meko. Na andu azuma isioka nange elama alikilo nela twa maboze ni mebetangie makanisani ni mnende mambie kulika kanisa ni maboze wengi maengi nyageta na tuandishe nizusi ya mudembozu ni tuende no boye weze ile ni siadala kila mundu mu kwatiti Ngai kwati Ngai kwambia 1 to Z. Lakini tikwe kwati Ngai binda ya siasa abaluka kana abita mundu zindakoneka ayumya ndebwe kanisani. Lakini we wagende kwazia endaimuka kethani miaka ene kathela kwa tamaa ni watu ende no boya na kuwa tamaa ibeba yeye tamaa pa kuito Kenya ithelepio na yathela ni kwetha na Muuo musemo. Nendi tuiseka kwa Bishop John Ganda nenda kukulia kabindani ka Atongoi moka makanisani na saingi mukamanenga mwana manene na enendi no wita kabindani kala mutongo yusu kunena na enendi ndini wa kanisa kila kwika ikitia kwetu osera yake kuni ata Atongoi nuko na ve wailu Atongoi kunena ndini wa makanisa kabindani kala enendi moka ovo ya Ngai na keli nuko na ni wailu Atongoi kuko kutasera sio ndini wa makanisa. Biblia yasia kana nomba ya Ngai ni amboya. Na nundu wakune kana nomba ya Ngai ni amboya ti ya siasa. Ni wani wende kuka aboye kana aboyewe lakini ti kuka ku siasa kanisa. Aboyewe kana kuboya ta abaithia langi mokie kuboya. Nundu wakwithia kana nomba ya muyai ni amboya ti ya biashara. So netumabundia sina tumanenga umwanya wa kuka kuboyewa. Lakini engo ukita kuta sera ndanenga tu munenga mwanya wa kuka ku siasa kanisa nundu Biblia nileta. No mondo matongo ikunenga makanisa mbesa kabindani kaka siasa na tose meko kwikunia maleve nimevitwa mainangane mbesa. Na katika ila mundu wendeze kumanza wea no tata kutumia mbinu sio ndilo toy. Na
nundu akwithia kana no kuona either mbesa isi mitono kumoteli no anenge Atongoi mbesa lakini kimbili cha kukona kula kengone ya Mungu na nicho kitumeta kanisa twende na mabundesya kana mundu na kunekula kumana na ngoa yake ti undu akwithia kana nuneo mbesa kana ni woni andwangi maunengo mbesa na kunekula kulingana na conviction ya ngoa yake nendi ndisika kwa Bishop muli nuko na kana kabindani kaingi Atongoi ni mona kana chumwani nzemwe ya kukwata kula sio yani mnomase kana ngaenda chuma cha Bishop muli nuru ni sibundi bobe nando ingi mambo nani monza kwata Mutongoi kuma yuka mayasi ya undu na minokulia Bishop John nganda kana Atongoi ya mweno moke bakasia tau mundi nenda enende moke ni manenge liu ni manenge mauta woni wakuni wobi bayula moromo tasu diongelela ono Bishop waweta nikana nambo songea yu katika Biblia nilikuona andweli Kaini na Abel na maandema umyendembo nelama umyendembo ndembo ya Kaini ne yalilwe na ndembo ya Abel ne yatikililwe ya Kaini ya galilwe ni motive na maundwala muongozete matai masio ya Abeli yatikilwe nundu ni mundu wa haki ikanisani onau akaite ndembo ikanisani muthembi ndaileta kulea nundu muthembi tiwe ngai wea wa muthembi ni kuosa ndembo na miosa ai meboya ai menengane kula kwe ngai ila ukumenengane kula kwe ngai kwe ndembo itetikilawa na veila sietikilawa kwa utoza ndembo na tuoza ndembo pa ubangi titi ya ngai kwa issue ya mundu wa siasa kanone elaya kanona kingei kuthie kanisani na kumya ndembo we muthembi wina authority ya kulea ndembo nundu mundu ona ndwise kana ila walika mukuta ila walika kanisani ndakigezu ni wombula na hatangiwa yuko uba utweke ya ngai we wagu ne kosa ndembo akine woza wimeboya wameboya ende kwenda kwa ngai kuyende number 2 ibebanyune inge and especially bagu to Kenya weza kwithia andu aingi masiasa menda kuthi ti kuigwetia kula makanisani ti kuthaitha nundu akwithiwa mundu wa siasa kwina makanisa me na andu 10 na yone kanisa Biblia ya siabala eli 3 makomania sitwani ya Kristo gai epo na ni andwani ni pio maybe 1% aluma ma siasa mundu tono thi kuthaitha ikanisa ya andu 10 kana ya andu 50 menda ikanisa ila na andu 500 1000 10000 paula maye ndi divide na shirika bau nikanaweza kwethia ni moza kula mbinge kwa aimu yoti kuthi kuthaitha aimu yogo imakanisani ni kula kwa nemboya zito kila mundu gwonde tio mwana siasa weka kila mundu weza kwethia at least ni watangiwa na ni wamana kitumi cha kuthi nombani angaine chao na mundu ni wainothi nombani angai kuthaitha atena motive wengi motive wino ya oneka azupe ange manda kanisani nikana awa egani wa muno ni wamana nogugwa mweyo ya ukete aidhi kanisani nikana agwa at least kanisa muthike kweyange ona imwana ila cha thengea kwenda kutwana kienda kikalia kanisani nikanake kakume wa mbesa katika prewendi na kivye kanisa ya andu 10
you weza with and when na iwo kono na makanisa manene muno mena issues and when mendini God shows you the zibaza na ngai kwena na Mathayo chapter 15 verse 8 and when God shows you the wabaza na ngai ko ne mboya yitu anomali okay na ndo mayido me genuine be wangai inondo Yesu ne ukite na Yesu ukite kwando ala atangie amazito mo mandikitwe bugune atha ando matene nai nende ndiseka kwa Bishop John niki Atongoi Makindini muno nievewe ili kunena na enendi kwisela andiki mama ovo na kuetakana mwetho mwikwata jubilimba ukananasa mbau kila kinatumia Atongoi Makindini mayukambe na kueta ndeto idhini chao kitumi kimwe cha kuradhukania wewe Atongoi mama kanisa kana mandini mayu kwata mbau nasa kana jubilee ni kwithia kana athembi maungama nafasi ni ya ngai na maungamite nafasi ni ya ngai mede awonundu wa kuboea kwenda kwa ngai kwikike na kindu cha keli nyeta pasta paandini wa kanisa ni tongwezi pena nduma jubilee na pena nduma manasa na be yangi mata decided na monde ninye nguma boya ni pastor wo ni nguma kanzo their families siedha sina madina moka kulani even sometimes nwe they akana kibeti katika muzio kibeti kinasa na muzee nake jubilee na families onde nisienda ithe wakibeba utono matumwa methe wa mena Muuo ona kibeti kiliwe na musimamo na muzee liwe na musimamo so ndiamba kuungama ngale kweno kana ngale kweno in fact yu chama chako ni cha Yesu inungamite na chama cha Yesu. That is my position na nende na kuboya na kuboya kwenda kwa ngai kwiki lakini ni moto isio sakwa ni munene mukadhi usakwa Atongoi mweni wanyanya kanata bishops moto isio sayu muye is right here in ta enende bishops and also pastors kila mundu akadhi kusakuana kulingana na conviction ila ya ngo yake nondu ngai ukwigwa amutongoesi na ni lazima na twende ku encourage kila mundu abyaka kunekula onala matano sete kula etwende na kuma nenge civic education kana next round lazima moze kula because it is their right, it is a voice. Yes. Nendi ni watu na ndatike itano lakini ndatike isu itano nenda tunene Yiulu wa mboya ila sikatwa iswa mudhanani wa katano chumwa kima tuku miongo ili na nana mwaini uyu na ila ni tuasia tuombeni Kenya ko Bishop muli ngonenga mwanya uyu unene Yiulu wa mboya ino ile katwa iswa kiwanza ni kinene cha Mulu Mutesia. Asante Mary. Tamachakos count bishops na pastors yetu nogi obamwe atwasia hii ega yutu minogililie mboya Mulu Mutesia grounds Mulu Mutesia ukamba ni mundu wendaya unagauni watu tiye na aye katika frontline katika siasa na ibinda yake ni wise spokesman kwa kamba kwa utwethe ai ekatutwa mboya Mulu Mutesia ground ila ziba itina wa Titot hotel Machakos town na mboya isu ikambia tukambia saa ile ni walk tuka walk kuma ba Mulu Mutesia na ta walk kuma ba Mulu Mutesia tutembe town ba kumbe yonde kwa masaili atesio kaende ba tesio kainge ba Mulu Mutesia ende twetha na ibinda ya mboya na wini na nituthoketie ana siasa timoke manene ubwa siasa
wakati wakito mari congonize ati maboya ibinda yu muthenosi ni muthena wa mboya na tiga maboya tiboye thionthe tio machako zioka nundu wa Muuo nikanaweza ile kwena muna ngai ya matongo cia andu ma Kenya mathi makakunie kula muno wendini wangai kwa mboya isu neti uthocha kila mundu guonthe oke mundu mutezia grams wakatano matugo 28 saa ile eva pau nikanaweza kwethia nitweva imwe na ninise kana ngai akoza nguma kene kendo cha mwanya boya cia muthembo yaoneka izi ya Friday kone kule kila mundu guonthe oke to grace na tibo ya imwe na itwamina wachuma tukoga ingi Uhuru Park kuambia saa 3 Uhuru Park wizede nitwa poya ingi vyonthe na twamino boya ndi tuithi na ndi tuithi ndi kokona kula ndeto yaku ya muthia kwa ndi lwa mondo makonete Muuo ndatikemwe ndeto yakwa ni we mwithukizia Muuo ni musio kwako na kwakwa kwau iende no imbeta no yenda kila mutui na kula ni kuka na idhala lakini vanyu winago ndio repairable kwau no sio ukadumisha amani na mutui wako tuweze kana after elections wina thayu na kwani thayu na pema maundu maingi muno ngai wiyete mbe witu tukameke na tito thothi umeka tuiwete nundu kana tumete tumeanizie kana tuyaku nundu wa kulia kwitha twina Muuo kwau boya yakwa ni kila umwe yena aku kila mundu tudumishe kindu chetwa Muuo nomba kwaku nanza kwaku na kwa mutui nendi Bishop John Ganda masitoma ndeto cia kusia muthiani siva kwa enendi makenya yulondo mondo makonetie Muuo ndatike mwenondo wa masa we mwithukisia nenguthocha muno nundu wa mboya ino cia wakatano nundu wa kwithia kana katika history ya Kenya ngavana wa Mbeya kuikala kusumbika Kenya aikaleta masaku na evo masaku ni kulingana na kwa nazia that is the beginning of Kenya and is very important to the na mboya isu na ndeto ingia mwisho ni kana kila mundu nathi akune kula na agekona kula kulingana na conviction yake ese kana ngai still no tumeanzi Yesu kondwa kunyuba Mutongwe Nende musisa na mina kuiwa kuma kwake Bishop Dr. Nicholas Muli na Bishop John Ganda yulo mondo makonete Muuo wava ndiye itulika kana Muuo wambea na kwa naindi tuvoye ndiye itunika na wile mwini wanyanyosa kwa ni wito iswa ni vedhiwa na Muuo ndiye itu ya Kenya kicheni cha movo na masito makwa ni Mary Mwinde utukumuseo